dados matiosan pisan batu-batu. Yen kamu yang titiang waluyu sekadi sangeang arate liniput dening lama rakuwako rem tejan palungu cokor dewa ritambangan ijo minat kuno pangobati titiang kumantireng linggit palungu cokor dewa kendal jaban paman arko sebang labu ke kene marmedal sangkane ngatur pamane nang ngawin nang labu ke kene tawa ingat pamana duga segala nu nyenang di puri jong rangwasi adat paman jematur kape nenglang pih sada misi mecek mangis liman pamane matur bang sida jaga langi rengang kayo ni de beli agung jangkep alati rabi mai ke puri widya pura papan syarat kone kena pamane kalau ngayan nang ngelatong sedane melah dewala di subane sida ngelada di Prameswari saling ke paman kalau ngayan nang ngelatong sedane melah ada rasa matur tangkil yang sing adu utusan paman sing sida parap tapi ngelah yang kane perunukane kerasa subuh tan bina ciceng borosan tingkah pamane ngolah betak basang pamane dogen kewala paman sing pesan ingat gitu mah bewek lah tapi nenek kene-kene ki ada orang paman kapining lah ha Wagong dados Brahmantio palungu cukur dewa rek dewe titiang dados nenten kemana hantu titiang raton Wagong nenten kemana nebo ulian gelas sideng isine ngatur pamane makadong-kadong wesan gelananya anak aneh subat tua memadu kasang radini memadu ben memadu nomor dulu coba bayangkan pamane kekenapan pamana gelang memadu nomor dulu dadi das gelang madu paling cerek ke aduh ngopidan menggelaman giliran makin dumuan dados di kebangetan pisan palungu cokor dewa ngayunin makin napi tujuan palungu cokor dewa merabian meriki ke jagat widya pura tenika kemanti pikayunin rin manglene presiden palungu cokor dewa nguasi tuwi jagat dari kiring widya pura tanah sabun ke kayun palungu cokor dewa saja paman dua mulut dua tujuan gelah ne utama kewala nu tegarang paman menahan saling ke gelas sidang mulati tujuan gelah itu paman adi rasa mulati kayun ida beli agong suku sing sida belah yen ingat-ingat ngelati sayang lah tak tugas segelang marah dekat ini kalau waning jani len pesan paman paman aja subenawang tugas marah dekat ini kengken ida beli agung nggak melingop takut dengan penenggelam makayon gelang mesiram na ida ngamilang toyo di kengkene kagak penyaplok nyonyo berjemaah jani adi bisa ke kene paman di jana yang mirip netuno paman oh iya nasapun iki kuentenan kolungu cokor dewa ritamangan makin sampun kerasan dewa titiang doanin sampun lami palungu cokor dewa nenten anang tangkil ringi do anak kelingsir iri kering gua maya bingung mejantan tuna mejantan nelarat kawi bawan palungu cokor dewa kawi sesan palungu cokor dewa man yen sente paman matur keto gelap ke masing sa paman saja yen nangane saja neng ranaya bener gelas sinta ingat kat orang pemenang marah peken jong niang lah itu di gua maya menajani galak-galak karena orang pemenang dijo gelang kali pemenang paman yene sensi de gelang orang cina bayar tak pernah dene paman sekarang paman mati kira-kira bong ian wantah kangkat yuki atur ciciang gumandiring lagi palungu cokor dewa madwe putra kualon yang niki makin atur itu anak kelingsir pindah ke pemenang pindah ke upeti
Manglene persideng ngawawahan kawisesan palunguh cokor dewa. Aduh, sedang malah pesan paman. Misi buka dor paman itu saja. Putra kalon gelang nyanyi medwet lu bulan. Wani bin sadar. Ne pindah ke pemenang utama paman. Lah, maksudnya saya kan? Kisah peniki. Mangkin diring gelarang Dharma wecine. Dharma ning pengliakan. Ponesian dan luah deranggan. Palunguh cokor dewa ngapuriang. Cisiang mangkin diri keleng gelongkor ini. Terus. Piragen titiang Hidoyana nangis sungkan jesing kewala dari sing kekenah ban gelah paman uli dipuanjani sedongel tengah lemang iceneng metangi keduluren ban tangis paman bro yang sapuniko kadi pawacanan Cukuri Dewa nawagang matur sisip di tiang rin mangdo nenten atur di tiang ngawinang pikayun Cukuri Dewa saya neruntik pengiring-iring Idoy Raksa yaden wenten Idoyari menyang Cukuri Dewa dikalih raina Ratu Gorbong dibuan keluar paman titiang memanah nangkil ngepuriang yan gumanti pacang wenten tuna sang titiang ya teuning ayang ring Idoy Raksa teng wenten kuanten kadi Daud manah titiang lugro kantos ngantosan tengah wengi titiang nenten tatos ulas memanah titiang nangkil kengken ya dipuri sapunika manah titiange wau rauh titiang ring ajang pemedah ring Jabo Tengah kedua yen saking dijo rauh ajerih manah titiang nenten sido antuk titiang ngelawan nang Ratu Waku ngelawan ban kengken sapuniki lek nenten titiang uning ayang ring Cukuri Dewa sejabo wengine dikalih raina durung pisan titiang naonin madrebe manah ajerih kali punika inggih malih pos-pos Ratu Waku petang dadat jagah nenten keni antuk titiang ilingin kangin kauh pemedal duwene kadi punika nyelak ring arep titiang bos wau neton titiang
suara ageng-ageng ring pengapit pemedali rasa megelanaran sunaran sak mako ical maka samira dulu agung kedatang ring kidam mengpadah sugro kengkenan ras paman gining rasa yang titiang tundun titiang dewek berat iling titiang ring pebesan nakit dua-dua yen manian ke bener luas peteng mapa gerainan sengkalo nyen bener kepetangan dosan majalan apa bin melaib nyanan pagehan tembok di kudo apa pangkung bisa kat ceburin pedam mang ibu di tanah iling titiang ring punika ratu dua kong kengkenan ras paman ya tiang titiang Yadin titiang memargi nenten kemian tuk tetiben kadi atur titiang kangin kau nenten uningin bulas titiang ring ajang pemedali ratu dua malih jebos ampun jag wenten jat mau ageng-ageng sareng kalih rauh saking kuri puli dipuli penekan kenawan paman ngating paman kadi atur titiang wau raina wangi menangi dewane apa ya ne paman yang matur sapunika malih rauh jajak manahe kadi wong ini dikalih raina ratu dua paman kemudian kan semeng ladeng putran gelap paman kemudian ladeng menang iki titiang menang kau tang pilih di paman ngalengan paman nah dak sungkan ratu dua nah kengken unduk idewo ngemane ceneng diapin paman sugro iya namang teu sekan ros menang punika riyin nikahang ratu dua kong ucul titiang kijau patut titiang memargi ngeruruk palian mangdo wenten ngayah nambahin sungkan itu ya nak muang kiane ceneng lautang paman ngalih palian beli paman ya paman titiang pacang ke pemraja jadi nuna suang-suang paman ini malu ireng ide ibu pang lapan tadi paman tapi malah kirang beli napi tadi orang butuh kepesan beli tiken lacur napi jeneng subuh sedo aduh beli siapa napi emat tanpa paman paman yang raja nih paman aku napi ada napi beli ada sop yang miutan beli dia jeneng sedo jeneng Lino itu ya dua go lautang dewo layo nih do ya nak riyin linjang di balik semua sapuniki beli wawu bisa nih ceneng nak kenyem-kenyem dong di tiang ngedongan biragi di tiang resipun nangis kodropong di tiang mulai pergi dong sampun memang kini ceneng sampun sedang tapi puaran di tiang kantun mau repli nanti tiang nenten sidang sama tuang perdi sentana nemangken wenten raresi cening ne patut ngentos linge beli sampun raresi cening sedang sampun api pacang penadosan jagat beli pangyang temana titiang ya diastun titiang mau putra kualon rengi cening mana titiang jumpu pisan beli wantarengi cening titiang pacang landeng ampu dewekan riwakas kayang titiang itu beli tuane mangkin sapuniki raris kawentenan reng siro reng dijo titiang pacang megeklandengan beli
Kengken melah raos si Dewo di pelengan jani manis atur Dewo ini tekening beli luwer madu juruh yang rasa yang beli nanging di subane sido kecapang beli paitan ken kante wali rasa-rasa sing sido ban beli ngelepat dados beli mau jana sapun itu beli kemudian marajani ada ulung raos si Dewo buka gitu di subane ceneng sido yang bibi puane apa nekopin belangkoman sing sido Dewo meswang raos buka gitu beli sampun ami gele sale tarso napi mawe nanti jangan tenanen matur sapunika duaning ne sampun lintang icening nak becek-becek kandanang titiang rasa sampun cumager mana titiang beli yen dumun pe titiang matur sapunika dan saat maka titiang nyampah ini pun icening beli ina yang kayun-kayun yen beli bon subo jagare awenan sing ado atur Dewo ken beli ang tegarang kenah-kenah Nini patut sanang lantengan Dewo jani, ni patut sanang cagarang Dewo. Dugas mbok Dewo ni ngelekadang ceneng bagus. Peng telu, peng pat, kau katulung-tulung. Mangene pan si doje Dewo mati tulung tekeneng mbok Dewo ni. Perjani ngaji momongol, ngaji sing ningah, mulo kene prah nak memadu, ha? Beli nenten nyurianin. Dawang punika titiana melaib ngerarah balian. Siap. Dong boya lantas di pelangan jani agon-agonan beli nengai santanu cari ceneng bagus pangado nyayut kelacuran beli nene ukas ni jani ceneng lantas subuh situ nyene patut ngentosin linggih beli ngemutan yang jagat di video ya namun to tebaten beli selemah dino sekalo kelawannya sekalo manene pangsido ceneng selamat ni jani ceneng lantas subuh situ rasa tanpa guna bahkan bini di Pemerajaan Agung. Paman, lautang paman ke Kerajaan Agung tulang mengejang pejendangan ini apa gunanya gelas nyusung merajaan rasa saya ada widi asung sekedeng dewek gelas Makin duanin yang pemerajaan kumanti linggih ide sang yang kita mina bandit yang sampun hati paluwo duanin wentan sastro sane ngamangsan sane mengaring sejeronin lontar yamu kurana katmu kewentan handi manusia hidup ini kiring mercepada wantah mewibit saking eklatmu sangiang eklatmu ngewiji lampu sekalawan yang keredana mangerdana sangiang kurusa mangerdana sangiang keredana raris wijil un peti setiti kelawan yang perlino doanen sampun panemaya itu anak punapi anduk di tiang kakua kengken paman sampun panemanya anak lino gitu waduh wai teman paman kelawan raben gelah tegarang kena hangmal Tiga ada unuk ini kayak ngadanin nak alik modos lubuan subuh lantas ngemasin situ di pelangan jani. Wina sesedan hutan lah tanpa jalaran tanpa sangkat jog nadak sare di pelangan jani. Dini lantas bakat benglah mikayunin. Ian sing ado manusia mata ane ngelarang penestianan lohan ranjano ngeliat jadi kemudian pianak lah situ. Dini bakat benglah kayu Dini ya subuh kau cap liak niste Nerguno ya tadi liak Yang ya dot nyendokan kau wisesan Sing pantas nak alik metluh lubulan pak-pak Di puri video pura ada peratu tulang wayahan diolah topang pak-pak aja nak sampun ang runtuang wajan sampun kedua ilo dahat pisan ratu wako tongponya lantas pak rasa sengsi dong nyepen anak sakit kayu lah di pelangan jati agan-aganan lah mulo lantas lantingan dewek tekining itu nih jani cening lah tak sumpah sedih nih
Ceneng bagus si dewa las pesani dewa ngalahin aja anto sang haji neng nak hajinya dia lakan untuk perjalanan dewa neng anto sang haji neng taman aduh koyong man koyong alon-alon rian memargi beli cinga sekian di tiang beli mama nawagang mamitang gugro di tiang suwe di tiang sak nenten sido antuk di tiang nangiang atur ing Cukuri Dewa sesampun pangihin di tiang langkungan gugro pemutus yaitu pemarkan Cukuri Dewa elingan nenten Idoyari Raben Cukuri Dewa kemau nenten Idoyanak Praputra duwe nuwe nang linggih Cukuri Dewa Cukuri Dewa pinake tedung jagat banyak duwe ring video pura sami nerebe nang linggih Cukuri Dewa sampunan ring puri kemauan pikayunina bobot kautaman linggih Cukuri Dewa pinake naturatu wantah midah dabin waduh duwe sami yang Cukuri Dewa nuwake makin ratu biserang pikayun duwe mangdo sida nenten pasah pacang ringyana saking sekala rauh kenis kala yang nenten titiang sisip kebawas angulah pati pemarkan Cukuri Dewa lina kemana antuk titiang sayan doh linggih Idoyana sayan tan kepanggo semalih siro patut midah dabin jakat duwe ni ratu Lugro Yaden Ido dua go ngalit lina Ido ne patut nunas linggih Cukuri Dewa pungkuran nyaker werti kadi atur dane parakan Cukuri Dewa belin titiang siro sido pacang nambahin pekayun Ido sang yang tita wenten anak Yaden nenten saking pepadan Mas Ido Ratu Duagung daler Ido warih Cukuri Dewa dereng Ido picayang jagat duwene kemana antuk titiang nenten wenten bau dando ya ada pengabih nenten ngiring pemutus pikayun Cukuri Dewa nah wakang paman di sumbane lantas ada pemumun paman kegede-gede sido pasah ngapurno yang kayun lah paman sedo ya kone ceneng bagus kudiang gelah tanbina ceratur pamane ada ceneng bagus semara putra subuh meraga dua nah pantas ngentos linggih belah diutas dua gelah mau balik mau pengideh kene paman melah nyen paman ngemani ceneng bagus semara putra bien lantas ada manusia mata kiri nutuk lantas perjalanan ceneng bagus ampol kesuaran sesida-sidayan titiang lah lakar kebuhi indah yang aksi layan napi malih layon Idoyana rasengsak nyakayon gelang ayon nang icening paman bro napi malih Cukuri Dewa saat maka putra antuk memasang titiang memahrakan diriki yang dados wilah dados sukat titiang sepet mana titiang ring sungsut pikayun Cukuri Dewa menawi nenten dina Ratu Duagung napi malih mertane sane lungsur titiang saking puri raune saking negarang paman ngatur kengke menapat gelang ngisi kayun ngelari tamangane jani paman keselak rasa manah titiang Ratu Duagung cen ngawa anang asa punika kengken Cukuri Dewa ngiring pemargan Idoirake melingih ngerahina ring puri wenten dur mengalo kadi mangkin niwakin kurin Cukuri Dewa nenten sida kapikayun antuk Cukuri Dewa sing kekenal napi malih titiang anggen Cukuri Dewa parakang wenten putusan saking puri mangdo titiang nangkil wau titiang nangkil ring tane menawi midhep pitung raina titiang nenten pule parak titiang raris di kain Cukuri Dewa doh sida pacang antuk titiang ngemanah wonten
yen rara patut titiang ukuh wenten tunas sang ring Cokori Dewa. Kono apane katunas sang paman. Sapuniki aduh aku. Dikalih raine wengene boyo sapunika. Bener. Titiang nenten dados 11 sering jago ring Karang Kepati kan. Adik kedok. Nenten kemana antuk titiang? Sane dumun-dumunan lugro dibipuane nahanen dan titiang sapunika. Mekeletak mana titiange Kadi Daud eling memanah nangkil ngepuriang. Bener. Menawi punika sampun cihna kaon doning sedurung punika manah titiange Kadi Bok sapunika wau rauh titiang ring ajang pemedali Ratua. Bener. Mas riat jak pedang jaga titiang keni kewengian kedatang ring kidamang padang. Paman kepedangan. Nggih. Weh nang nenen maluno. Kemudian tadi tengah yang latri anu tangkil kepuri apalah kalada tunas seborang nak sing ada kelaturang sing ada tunasang jak ya makita menit sing itu kemudian tangkil pedang sudah dipulas cuma kita kok diko sampun Ratu Duagung eling pulas sang titiang dewek titiang ering ajang pemedali malih jebos diragen titiang sampun klesak-klesak agang masuhara apa yo kene medinakan kanthi aso mekejaran bumi cara linuk sapunika manah titiang Bener. medongangan ratis titiang telak tekang titiang pemedali malih kanton malih nenten jagerauh jatmo ageng-ageng badang-badang sarang kalih saking puri atuh sane muani malih basangipun kadi bodake kekalih wenten ageng kulit ipune badang sapunapi kadijit pengorengane klek sapunika tate galang ton titiang rauh saput de pangitu Kandapan paman nggih sampun sapunipun boleh pengayah ini sing kena benanu mengetin kamanipune selam makaman selam. nggih kumisipun nyempang nasipun gemrong Meh. Tunggra Man. ngator makasiki dewe titiang bangun titiang nenten dados nyanan mai laku pesu yen neman nganyak tenase gempel bet nase kelmati cepok sapunika manah titiang Man. punika sampun sanesikian majanten nantuk titiang elingin Oh ajak dadu. inggih luh muani jatmo inggih Luh muani. inggih sane luh ana apaan Enek. inggih rupane katu titiang tuwa ngen kedewa parakan yen pianak duit titiange parakan kedewa nepine keleko sane sampun teruna Bener. yenipun memanah titiang rarahang mantu yen Kadi Jatmone panggih ikalih raine wengin iki titiang rarahang mantu bang padan ton wikin titiangipun nganten bangayang atman titiang magantung ringcing petonge ampun nang titiang kadang cucu Nah paman. Nang tegarang paman matur. Lemone lo kenapa paman ngingetin? niki Yen lemone keliun pengayah adipuri ada mirip mesai. pengayah nenten wenten sapunika Mat. sane muani malih dumun aturang titiang inggih yen sip-sipang titiang jujuk ipune ketenang titiang riyen Oh caranya. wonten manu nenten titiang iwang ring Cokori Dewa Nah asli ya bro. Kadi parakane belin titiang pisan Kok kene? sapuniki pisan nggih weh non kemudian beli tadi angon anu peratuwi bu Paman. marada awaknya gede jak beli bangun jak beli borang anu melang-melang ake malu nampi munyil nyamo yen paman kena bon mesin cara nyen nak cara nak mesin sing artine saja kemudian jak cara negakin ke debong koden tek jet belus asah nyen ketua anu mirip sing kalian sedron ukodan beli nih dak nak karo cara sing artine sing Paman. ipun sampun belen titiang gitu maroyo tiang beli metu Dodolan tahu. Paman ngorane wani pesekan cara ieu. nggih Pemakasane lo caranya paman. awanan titiang uning ayang ring Cokori Dewa nenten wenten penyeruan pengayah ring uri luh sapunika rupane kemauan ya matur ring Kodewa menyan Kodewa ten wikani doi rakot taler nenten Ade misi keto kengken. Kadi Cokori Dewa bisa dong jak jalan ulang anu Delong jalan ulo ale gawe we. apa ya kadek Kengken cara titiang sampun matur
jatmone pangien titiang loh muani sane muani kadipun sane loh kadisiro rares kordewo istri ne pangihin titiang nak loh tenadongan nakin loh kadi cokori dewo nah adanya loh anaknya sapuniki pisan pun oke kene sakot paman aja melajak bangin apa man rasa sang sayang ayun gelan ampi atur paman itu ada sapunika paman kadang sebenawan buat penyengkar puri media purone kengke nyatur bilang busu bengi jangan ada utamanya di pemedal puri ini ring ajeng medong rume maling medah ding ini saling kemisi caranya atur orang paman itu merupa jelema gede-gede ada rasa nu matah senjene yang makan jele manyen ke puri seng sida paman bro suwun titiang wacanan cukrewo yukti pisan Ratu Duagung yen wenten jatme saking jabo memanah persanggo midap ke kentanang titiang rin memanah ngeranjeng ngepuriang jantan nenten mersidayang Ratu Duagung menin itu udah ditanya ke aturan nomor itu Duagung istri mirip nyen bisa ngeliak di puri yen gitu terus yang ada liak yang di puri sugra awanan teh nyidang iya mencelap ke tengah nak mulut sing uli jaban mirip tekane yang leak kan bisa ngeleak mula dipuri ngoyong marang ngelekas kan ubo dipuri ngujang ke tuyok ke puri ya menik itu nyen bisa ngeliak di puri kocak titiang nenten uning mangdo nenten titiang sisip ring kepuri dewa kawin ipun tenten sapunika yen wenten nak madolan nak medagang mangdo lais adolan dagangan ipune ngererah ipun perabot pekakas nemuaste pengelalante suwen-suwen wayah pengelante dados leak ayo nang kerewo yen wenten nak muani yen rabi yen rako yen soma gemas kerang-kerang melegelang sanelo rau saking meklecan kalah matajan tenah soma ekrontang rau cuma nage pengangge karada poten wekin male tok-tok sanelo ngerarah sanelo pekakas penangkap bangde soma jajak suwen-suwen daler dados lea tapi kayo nang kedewo nepine kaona sapuniki yen wenten nak memenyan wenten nak memadu napi malih memadu nak muani nak lanang siki perboten sarang papat wenten raris kampek kudang sase boleh doman abisana atot boleh nang kecereat oke itu kejang tadi dong didong ya atur maniner bapak maniner mental uniki sane rumah serapi somah kampe ngerarap metekap-tekap ngerarap pengasren ne bocok mangdo genah jegek ne selam kulit ne belolotan mangdo genah putih ne bongkok mangdo genah lanyar ring sapunapi ring nuju mayah peti pak rainan nak biasane nak alit muani kocak niko sane pinih utamo angin naur upeti ring sane nguwehin ke kentan kekene aturang ring prajopati ring idom taro ring dalam kualon tan bongan napi malih panah peglan nak sios lagi sarang raino lemah racu pedalam meme dewo maro petang cara ketibun keleput gedang kubut itu paman oh matur kita jajak ayam gelah paman depan deo janian ya diastu yang gelah memenyang ngajak lu ngajak papa carcur paman itu aduh sing ayun gelah kali ke yen wanda dados tunas titiang sampona sampona ngerara sapunikon awak kordewa durung dados medue putra yen mangken nyanggen pengeleakan kantos lingsir tenyak medalang putra nak tedor goreng barang kekencan nggih semale nek kaone ring kampung kordewo lingsir jaktan sedo yen ten wenten nyuangin pengeleak kali napi kayo nang kordewo pamanmu ireng blen glar itu di balai sumangin paman kengkene saking nuni gamal kordewo buntut titian kal keber kenten genit tuh bangi kudu apa sing disili manglar acung pamanmu ireng blen glar itu pamanmu agung tak kengkene malih jajah titiangnya dikalih raina rao tadi kita wau titiang selede itu ring parakan duwe malih titiang eling ring jatmu abang panggil kalih raina hei Romi kempring bayang gelah aja memuji ke di pamanan nomi lemone niki sampun ya no dan perah celang mata nipun
yen kantin ne bang awang dayo ne kene-kene aduh bisa macet urusan layakan ini. Tidak ada apa lagi. Doanin sampun presiden ngemulih anda tamangan makin. Mejantan pisahan sampun doaku. Ngewowokan kawisesan Palungo Cokordewo. Negara kena-kena ang paman. Jene ngawin ang ada wicara buka jali. Si dodas majalan winayan gelahe. Bakten pamanan sangat karana ya. Wah, titiangtan kumanti subakti ring linggih Palungo Cokordewo. Palungo Cokordewo dano ring dewe titiang. Nak mula prahak itu paman. Kewala yang kayon-kayon ang gelah lantas. Bakten pamannya kalawan yang pican gelah. Rasa sing mesaih paman. Dados sasapunika. Nu gedenang sangat bakten pamannya. Nenten Ratu Dwagung. Duanin sampun makeh pisan Palungo Cokordewo. Mapija catu ring dewe titiang. Ah, terus yang ada nih paman. Dados sasapunika. Kapan paman ngatur orang budi, dong sing mutang budi gede gelap kening paman. Apa menangon gelang walas paman? Jadi kene san batena. Banyak metimpa, banyak mesai baktine kelawan swejane sing ada. Ngawet dinone janisan paman pangsi dengan orang ayah kape nenggelam kat ke tengah kat ke sisi dan paman. Dwagung. Perkengke. Dados nenten kemana hantuk titiang wacana duwe. Atuh. Kene. Punate niki Ratu Dwagung. Yen cara montore sing kata? Inggih. Yen super segar bayone kan tiap hari ya nama. Inggih. Ale muatan. Liu-liu go setorane masuk. Kaplak gelam ta supere. Montore dong sing ngoyo. Yen nya akajap supere gelam. Kanti tas 2 bulan supere gelam. Dong sing 2 bulan gigi sing masuk-masuk. Rugi lah. Mangkin kayon Palungo Cokordewo jaging reros sopir serap tanda sampun nikah. Aduh, bodoh. Sire sinap sampun wentan ring sejeronen pikayu. Hah? Sire minap sampun wentan ring sejeronen arsal. Loh, kok bertanya lagi? Paman. Mudiang mengelabin paling kemumain di sopir serap ngonyang-ngonyang energi ya. Nah, ya paman dia nyerap kengken. Dwagung. Kengken. Titiang sampun dur. Titiang nenten pati mampu. Napi malih titiang dados sopir serap. Mas? Kadirasa mundur titiang rengkarang kepatean dan anang majalan. Dwagung. Man kengken paman. Sana nyali teng mana titiang tanah sapun ini. Eman udah apa itu? Megiri titiang jagi nyala nang motor. Tenang? Kunci kontaknya sampun hidupan titiang. Mas? Kopling ne sampun nyekan titiang. Ada bensin nang sing misi to. Nencon sampun make. Mana pana ya dosa. Kita nyak masuk. Titiang nenten mireng. Titiang nenten mireng. Paman. Ya lebaran tegeden paman aku sing mampu. Ya lebaran tegeden paman aku sing mampu dari sopir serap gitu. Paman nih. Da paman kewah, da paman sebon. Yen dari sopir serap tuh gitu. Ada cara, ada teknik. Gampang tuh. Tapi ini ke Ratu Dwagung. Yen dari sopir serap. Ingat gigi 1 banget. Yen coba gigi 1 angon paman. Aduh, mungkin jauh sak jalan, mungkin jenayah jalan cek wes. Nah, Titiang tengiring Ratu. ajeng. Nyalit mana titiang ring itu anak kelingsir Dwagung. Oh, belen ngelalis sama kerjaan paman. Ingat. Paman sih kan itu bening ngalin maru. Belen gelas coba bingung sih karena banyak angin kau. Anggapkan betul barang bangko. Paman ulian pi anaknya mati. Apa buen madon gelak bisa yang ngararas sakar nyakit hati paman. Dong hitungannya anjing menggonggong kapilah tetap berlalu. Nah,
Yang pamit. Yang tengiring kok. Ajum. Yang tengiring kok. Kene supaya dewek subuh tua. Yen sing nyak jelek kasan gitu. Yen nyakang aing jalan ini. Aing sebang caine. Apa kena kangkene? Wih, kakengken mata nih tulik aja kerawas nih. Menapa ngono lek? Masa coba cara cicing kacang? Jang cara cicing kacang? Ji nyaya cara cicing komak. Mimi di uratu. Jangan repot. Nak janganlah. Mending gelacah ini salu ke. Kemudian dari gelacangnya bakat salu ke. Mencajo nih bapak urus. Ibu kan angka nang pangmelana. Tar. Kengken. Iwasen ni dadane nih pemekas nih istri-istri conat. Ane medue, ane ngelah. Onyang lantasan jani rauh. Onyang makalong mas. Cai lantas kebencingan kang wang makalong benar. Jangan laki ni yang oncang. Tawang ci. Engket. Angkal cang makalong benang. Men. Banyak benang kena ke cawang. Tegelah kau. Meme dia uratu. Jangan repot. Tu makejang urus lah. Men makenang laga nang nai bon tawang. Lah, tak urus. Mencaca nih bapak ramang bisa goe. Tawang ci. Men. Angkal makejang angon. Cuma suung tawang. Mimi pepayasannya dia ratu. Wih ratu. Mih percis jenang cara super boy. Itu cuma mabot kan. Terus super boy. Cainya terus super semal. Super semar gitu ada super semal. Mensajo nih magenap san katitung timpale. Etar. Kengken. Ada nih takon nang icang kapen cai. Kuno apa nih? Ini buat membinayan pesan suecan itu anaknya agung. Marpe kapen cai lawan icang. Adi cing rosah mobinan di benangan cene nih mobinan. Ini mancan cai dukain cepok ring itu anaknya agung. Cang paling bedet pendaso keduken. Cowak poposan belik. Sepatut kedukain. Nang benahang ibu metingkah. Nyenak nukain. Di kengkene cai ne pele cang barang dukene yan cang pele cai jeksing wado nak nuken. Men kengken kena cini. Jati ne kengken cara tidak diparakan nih. Halo. Halo kengkene. Otak ke jalanan kapak-kapak. Bangsing penuh kedukain. Yan ni kain na tangkel ring idodo agung. Yan idodo agung melinggih bedajo. Awaknya bedelot laku. Weh. Adi jok ini dah anaknya agung. Tiyan go johang ibu nengil. Kengken angan nukain. Angka lodak ke jalanan kapak-kapak. Yan ada tamiu. Yan ada tamiu. Cai bener nyapo. Tang paling ramah bener dari jelema. Liu tamiu ni tangkil kepuri. Mekejangan kelas tawang. Mekejang kenal kenci. Si liu bener ngelah kantenang. Liu ngelah pesawitran toh. Nuju nang luas kicau sing ada nang batas nakone. Si kengken ngiteh kopi elah. Di jaja tamiu ni melinggi. Di jaja tamiu negak. Di tu barangin. Wih. Yang gitu sing mado-mado tamiu dewek tadi man. Mado-mado kengken awak tukang sapu tamiu.
kalian tamu nyana jangan ngeros agat nih pangtawangci Ijel wong nani yen tamu nih katoran lanyaran cai milu ngeroko yen tamu nih katoran wedang cai milu ngopi Iyan tamu-ne katuran ajengan cai milu makan Iyan tamu-ne makan jalan cai milu makan aspal Tar kengken tuna sang cang kopi keberantan nang sikmo nih kengken una kopi kan nyayanang Oh cang duke nari do anaknya aku mo deh oh jadi cang una sang kopi Apa deh Nai kopi batuan kopi meseduk oh kopi meseduh Apa deh manisang Oh nai oh nah yung doke to ngoyong man Mi aku ya punya angwan ya tuh samping itu anaknya aku ya mentas yang ada nanuket kelintip nanti kemau seken wacanane dibi parekane makedadu pang presiden pasemengan tangkin kali jane dilemone sing mati san maklum ngelek tuen dikasih nih kopi ama kemarin berak sing sekan sing pireng gelah neh kopi ama gitu ni dong gelah orang cai ama Sedua lima atau apa tuh ada untuk sedua lima ajak ngerawas payuan mempertekan saya 5 sedua lima penjaki nih niki toyo kantun gemula cek dulu kang Jokori Dewo Cicang ares goblago 5 sedua woi ini olas dumin ben cepok duan 5 sedua kita apa nih sedua lima ayo pengkung jelmone jatinnya lah karabang si kopi Cicang nang weke ni bentir ipon ni bentir ngengken una atau wedang inge iyan suboy bentar ngengken cai nunas wedang dadi gelah ojong ha aduh tukar dewa medal silong aturin medal sampun patut tukarin dewa medal wih ini dong gelah medal pelehan ci iwang iyan caran cai gelah pangsing medal bang terus mesekop di pokolaman ngenten gak sapuniko duaku yang ngerarah patutnya ngerarah kawibawan sang meragu agung sederengi ngenten penangkilan durung tukari dewa patut medal yang sampun cicang tangkil matur ada cicang ringlingnya tukari dewa arah tuduh agung rade sang medal banyak derwe sami sampun nyantos sepuluh medal tukari dewa terlalu rade medal kemudian kegerin medal kandri semutan cokor gelah ngantosang dawa ngantosang silo lima badeng kori jelmone ngantosang cai kemudian cicang nyantos boleh cicang aturin tukari dewa nyantos tidak boleh ngenten menjaki na cicang sampun meraso cicang nados parakan mangnu sampun tukari dewa meragu agung nyantosang parakan inarang kayon-kayonin menawi banget cicang puran persangga yang lijih tukari dewa yang cicang aturang wedang ring sang meragu agung sapuniki ya yen bener nawa kengken saudar maning pindah ke parakan
Kengken patut ni tak keleng atur wedang teken Gustin jini. Maka cikno bakcen titiang angin cokori dewa parakan. Yang titiang aturang wedang reng sang meragu agung. Tendap-dap wedangnya metekap mesap. Ten sapuniki. Ten biasa metatakan. Metatakan apa bro? Metatakan lepean. Gimana ben Jepo? Metatakan apa tuh? Enten ampun. Dap. Titiang. Saya ada di Puri. Apa mula nyelap lakar ngayennya bentil? John. Oh sing. John. Ujang titiang ayah ini bentir. Ipun tenak parah kang baca kadi titiang. Yang ring linggis cokori dewa wau kepatut titiang aturang ayah. Jatine sing je cing ayah ini bentir. John. Meneng udiang ada nih. Kentan titiang ide no tulung kentan. Ipun kan pura nunas wedang, titiang ada nunas kan kentan. Apa binado? Patuh dah bang. Nih patah je patah. Niko banget tang kalau lima sedua. Kuman cai. Sapun apa? Jadi ni apa mulung sap cai. Kengken tegas wacanan gelah dibi. Pasemangan gigis bener tangkin. Doning gelah hanya kan lu ngojo. Kada gitu. Saya waktu tokori dewa mau sang pacang lungodo sedereng memarti kan mang merayu nang rien. Nah. Iya napa patut ragi yang malu nak. Kasep ya cicit yang wagung cicit yang pamit numun pacang abda bang suto dan ruwe. Mutah lautan. Kawan pengai ya nak. Lo dari parakan jelek Wagong kembe tampunang cokori dewa maleh dukuran sikang wagong mendadi gitu tak durung ratang nih kang konden racang durung ratang wawu setengah matang weh apa misi setengah matang gitu nah kantun aruan ten setengah matang nih kang bayan ni antosan suwe kantun tengahi kan inge ku mentos ngeratang angulang ku karyo tangan suwe kantun wagong sapun api yang ngaris yang belum ini apa tenah nungan jak meli nasi mas nah pecikan kentan mang no gelesang tak mas nungan meli nasi inge angus angkut suwe patang gantos nih kok beliang gelah nasi jisiu duen meniko mantan akeh boleh cokori dewa nak kedek-kedek merayu nang ulah memang akeh hang in benen seling deh nah inge beliang gelah nasi jisiu ini bampi sata nih ini dah otak sing jalan wih ahe terus angan main jepok otak sing jalan gitu apa deh siro kentan tuh ujang kijang atur kentan le cokori dewa cai gitu maro becekang ngamirangang cokori dewa iwang mirangang nih kau kengken ah aji sata kengkenang mejalan menjaki nih jowen kan uno umat rayonang di 1000 mapico jenazah tongtan bendo masih jang mabati ujang kijang ale sampai galang bulan kok ngale bati ngelong ke bulan aduh kejelekan ken cenceng kebes cai menjaki nih kalengan kan mapicau kan barakan tar umat rayonang di 1000 mapico jenazah yen mah kejatine otak cine sing jalan jadel oh kayon cokori dewa makin otak si mang no menjalan yang nya otak si menjalan kan galang kulong ini tuh pesat sih nepe sadak ingat sampun 200 jinah barak-barak nepe sadak pinakongpak pinakongkos cai ini menjalan melinasi kenapa oh ongkos mantan boleh rumah rayonan urung kanan tangcan dijang melelenin male dijoran rahang dijang ini apa nih apa cok saja lemon manahang dijang nikau mantan aniki tumarang rayonan di 1000 ongkos sata terima kasih
be mula usak. Kena ngintip ibentar ida anak agung bakat ojok ben dewek dukena cai mareng na dibi gelam aturan ke pura busanan glablos deng-deng maluna subo nyentot rek senrek gentongnya di perantanang bakisen ye subo gentongnya bakisen ye kanek sange ini jelek nasib saja totonan nasib nasib ibentar ja kalong-along kan sengudiang-udiang ya cek ada nanuken jadi rago nyemuh busana ni do anak akong dinyap nerek so nerek ben ngalek ye apa ya kaden jelek nasib yo jek sing udiang-udiang jek sing ado nak nuke ni rago len tuyuh sesai ni ngah bunyi apa ya kaden baju kutang ibu ni do ni tak yan ini jemuk busana ni done muni gula megedene binya pujana sa ben ira ko dukene kengken debat ndayo udiang kalah mendayo pangsing ira ko dukene busana ni done pangsing belus paling melah diukur ana saluk sing man panas ling di tengah aduh yang di petang deh oyong bome kade nak pajang ya do nak nonton drama ya nyuang nyonyo deh nih senyau usah dengan kakek padel pocol nah yang penting pangsing irago duklen yang kalah udah tenang saja nah tuh nih bebelus dan ini kengkena nyaluk nah pangsing irago dukena apen belus kaluang tuh